Ira talifu segu ni omasi ebate Yesu uwai ami fefu yaho. Faluka itazui bagang renua basa-basa dede ba channel YouTube YKB Bahasa Nias. Fatua leta baso da Romali Lovalangi, si ofona da talo mangandre, ta ande ba abele sore geheha, mangandre ita. He Lovalangi ma mato ebadangau, dra aga ma ehe, baba ma ema ta Romali Lovalangi fafa abele dra aga. Ena hanya modi andre, sanu turu lalakhema, basa me ekhema fa abele. Tera-teram banuan kereso samondrong ta Romali ma ande. Bukai dedera, ena etola lake mae, bama uraha ira, moroi bada Romali. Badi Yesu keriso no mangandang. Yaduh. Ira ama, ira ina batalifusa ni omasi badi Yesu. Taro malilo walangi di basoda, basito bali angin renuada maehe, tehale moroi bambuku renungan wasian. Basito bali tuho ya yadae, fa atule tutuniha. Berdae, data baso ia moroi bagamamu ulali si fefena. Bazura razo sara, faza dolarua, ngawua si fele delu, irugi zidola telu. Basia ani angeran musida, tabaso ia bangawua si fele eva. Imane. Ba imane miha, faya vanosauri Yehova, na tenga hasambale niwa Yehova kegu ua. So sambua vehede Martin Luther King JR, me imane. Sua-sua monriki wa asehi doziniha to bagulidane andre, tenga bagine te so ia bahune wa ohau dedu. Mazui bawa asehi dedu. Bahizasa te su awa asehi dedu niha andre, na bagine te so ia bahune gabulah dedu. Molo pangirangirania, si tobali sua-sua wa oriniha satu letude ba oroma zinruhunia, na lemangiwa dedonia wa malua faatul. Hewa ai turu ia panadaike sabele-bele andre. Surani amoni ni basoda maehe, ya ia panutune ve amai ahabi, famalua vanu beramoti badan kiliadi. Fefu zama ele hasambua sendrara, sifau tede bafaduhu tedera, wasi sehi dania vozu ba ibe badanga razo ramoti vemena Yehova. Bahizasa sova afaihu molo emiha, sito ele khenia tenga simane niwa zama ele tanebe andre. Bada oroma fa atule dedemiha letebule hewa eso zama bali tu dunia bagorisa lovalangi andre. Fo era-era bafo amuata ni hasisohi basatule tededae ni falua nia. Ifaduhu gorisa lovalangi va afuriata dan ian rauno gizara eli andre mei bare va mater sanupu batebai irasa ai irege mate dani ahabi andre. Mi iro da ahabi ba alua benunia sabele-bele ba edena ifarau miha andre. Data fatufa baba orida sama sana da Romali Lovalangi andre. Iluisa na alwa kheda ziman. Hadia lemangi baba matida baba atule dudu andre na tohare zamai lungu masa mabalia ita baba atule sinduhusa watenga sau haba malua fa atule dudu andre. Fo era-era ba fo amuatan ya sisohi ba satule tudu da ni falua na so wanandai gesimano. Ira ama ira ina mangandre ita. Ina ibe kheda fa atua-tua ba fa abele soroi lovalah. Hairugi da Romali Lovalangi andre kheda bada talau mangandre. Ama bazorugo ya da Romali Lovalangi sino marongo ena etanogo ya badedema batedou ia ba mai fa abelema baba malua somasin rauk. Bade Yesu no mangandre draga. Yaduh.
ira ama ira ina hairu kita kangiran wadama babai olifu ita like, subscribe, bagikan bato huge banu riai ke bania sato tanebe. Nano evaluasi mana bano hal si foye kabe babanu riai ke toria somusudud. Ia mapawa ita lova lagi. Sawagel. Ya ho. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.